Wait Anwar, bila kita cakap synthetic data ni, apa actually maksudnya? Satu je ke atau banyak benda? Soalan bagus. Synthetic data ni bukan satu specific method atau data source. Ia whole julat of techniques. Techniques ni very sangat dalam scope, sophistication dan how far ia dari organic data sources. Aku dengar pasal model collapse. Apa yang jadi bila guna terlalu banyak synthetic data? Tepat. Model collapse literature assess good techniques yang ada little relationship dengan current practices. Most studies guna straight textbook generation yang result dalam extremely low token diversity dan terrible performance. Jadi, best synthetic data buat model collapse, macam excessive duplication dalam organic training data. Ya, dua-dua lead kepada superficial formal assimilation, models tak boleh identify actual underlying processes. Tapi proper synthetic pre-training ialah quest untuk optimal data shapes, ia pasal cari yang actually works. Macam mana pelang quantum hypothesis yang aku dengar tu? Kaitan macam mana? Quanta hypothesis kata models tak belajar secara continuous, dia belajar melalui sudden unlocks macam sigmoid curve. Macam model internal wiring tiba-tiba jadi correctly configured lepas long search sequence. Dan ia tersembunyi dalam training loss sebab evaluation sets terlalu noisy untuk show ia. Tepat. Jadi value bagi reasoning models ialah capacity untuk recursively combine repertoire of capabilities. Boleh bagi aku concrete example, macam mana reasoning primitives ni work? So, ambil dua hop reasoning, tahu X lahir tahun 9 Y dan Y dari Malaysia. Even 8B model strain pada 1 trillion tokens file kat ini sebab syllogistic relationship tu tak properly learn dalam web data. Pattern ni terlalu sparse dalam unstructured web crawls, jadi models tak boleh capture ia reliably. Jadi scale up parameters dan tokens cuma costly workaround untuk fundamental data limitation ni. Ya, dan ia ultimately risky. Banyak rumored training accidents. Mungkin stem dari badly adjusted data dan learning design. Jadi synthetic pre-training bagi kita embed reasoning primitives terus ke dalam training data. Tepat, hop reasoning dan logical constructs lain kena learned throughout training, tak boleh harap ia emerge dari scaling. Kenapa distinction ni penting sangat untuk practical ML development? Sebab organic data fundamentally data engineering outsourcing, kita tak ada control side dari basic filters. Synthetic pre-training ialah relative quest untuk optimal data shapes, highly empirical dan model dependent. Jadi tak buat same synthetic recipes untuk 300 million parameter model versus 300 billion parameter model. Tepat, ia bergantung pada model size dan intended use. Model collapse cuma satu axis bagi bad learning. Jadi synthetic data ialah julat of techniques, bukan satu benda, dan model collapse ialah apa yang jadi dengan bad synthetic data. Ya, dan quanta hypothesis kata models belajar melalui sudden unlocks, bukan gradual improvement. Reasoning primitives macam dua hop reasoning kena embed dalam training data, tak boleh harap ia merge dari scaling. Dan synthetic pre-training ialah quest untuk optimal data shapes, fundamental untuk model capability development,